y'ubuyobozi bwa Kongo. Ubu rero aho turi hari ubwo u Rwanda barwikoreza umuzigo wa Kongo. Umuzigo wa Kongo ukwiye kuba wikorerwa n'abanyekongo n'abayobozi ba Kongo, ntabwo ukwiye kuba wikorerwa n'u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda. Naho kandi bibaye igihe kinini batwikoreje, u Rwanda barwikoreje umuzigo wa Kongo igihe kinini, nabyo birarambiranye. Iyo myaka 30 n'indi nyine, ariko kwikoreza umuzigo wa Kongo ni nko kwikoreza umurambo w'impyisi kuko ahora uri aho uzi ngo